Kuturi pen dog muka dak asam malatawar kasalampon along kedam tangari ki tebok het Arlong Quarry along Arlong si enpon bom si towar selampon lo. Bonda socheng dhenta hawar ki parlo lang ki mialong eco sensitive ki parlo pondera jok tebok het ki do Arlong Quarry bangke ing hapon check lo. Lasi bangso Arlong Quarry kang hapon chega jok kuturi pendok muka dak asam mala tawar kasalam apan kasiksak thepik lupura kedam tang thereponi bhai kebarni ang jok pani natural resources contractor association atumahin pen pherangke amei ingni ponsi puthot Arlong Quarry kang pu pon thuji apan chuni ripon Quarry kado we kli dado sila quarry kli tamin non kado we lahai ibon klad do sila hai tani dumkelang duji lahai kita review fancy di lahai association ke kiseng akan nadat asamala scheme as kami ku uturi rohatora pencenglok ku aptu ha langkan kalimiti ha dokmukaan labang software abang sulipat cuni pandemi lahai kado we Quarry pikir kelan nonon hasil lahai so quarry pakuli dia pan ada way itu melalui institution itu juga perform jadi itu ada way labang so contractor association dan labang so ada way itu labang so quarry pakuli dia pan itu Athi jongsi labangso Arlong Quarry ing hapon verluti koson si towar kasalam patang pon thekpo athi kedam tangar ni sisteme bangso quarry along si bangso towar kasalam along ki Arlong en pon bomlo lasi lapuson men ing hapon check towar bang kasalam patang no dakura ang jokpani natural resources contractor association atumahin pen klar dagalam thening je ponsi Arlong Quarry puthot kangpu pon thuji aphan kehang pedopon Yalah bangke kuliah ni tu si apa tu si cek tu dan siapa pak long kami bilang ipan si lo si non ai abang so tua pencenglok ai non kenaan Arlong si tambe kawi Arlong keduri ai dulu si lahai kedua kawi so tua pa samala skin pacul dari pute abang so Quarry kami bilang si abang so si sana hin kan pakai klaim porto tambah di dalam lo memiliki dalam bisa pasti sudah dalam mengalami itu kok muka pelai keluar para sini tapi kita kalian kontribusi dengan tujuan dengan mereka tongkok lulus ke MUS untuk akuar para sini yang minta lo sombong kan asam malah puas skim yang sing song lo amat non make kampang ceng lo itu kalau temen ngarong lo uturi ban ala tomuka so janon kampem mo atau lo kamping yang gede sanksi pen mana minta lo bangso Arlong kang kipen jo kang buka sanksi Arlong kiwan nanti mau be kina nanti mau be kan jo non manggil hai kamu kata bukan yang mau saya pasti non pini nang tong media tuh pen Tuhan pasti dalam segala lo je kargeng long Thomas Council lapang so bang mata pongga je prajin pen lapang so dilong dong ni Quarry itu sih asam malah tuh ada prajin pen ikan ketom lo ikan lo so apa pada lapang Socheng dhenta pen Bharat Phangcho KTV News